Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng kuswe Makananawari Makiabe, Kem Porac, Overland, ating application form, registration fee, o kailangan pa mong sasabal. Kita pong sabal, ne. Yung mag-shot po pala. Cheers! Ay, Makanya. sabal. Cheers! Na uling may sabalan. Baka tayo pala. Makanano po Makiabe, President. So hindi talaga kaya mo mag-start ya mo as barkada talaga. Ala naman mong application or nano. Yung kakayan ko namin, yung sabihan mi. Basta tinyang kakilala kering pioneer na willing makiabe and mag-volunteer la. Alimia panagkat, kumbaga makanya. Alimia panagkat. Yes. Okay. So pala mo ila mo nung atin lang Bisaya Initiative. talaga. Wala mo initiative na Bisala Makiabe. Makiyagong kaya kayo. Tapos tukimila, mapila na trail, tapos kumbaga, ISS mo na lang nung okay la. Kasi kami talaga, kaya kami more on quality versus quantity. Kumbaga, makantaya talaga yung guy. Kailan bata ning panahon, kami makapanalbi kami kareng 4x4, ang Puta mag-cover tamo. ang aking minakendalan, deta pingaman mo tamong sakyan na stock, niyaliwala rin, ating Ford, the 4x4, Suzuki, a 4x4, Mitsubishi, Nano ba? Imbang 4x4 off-roading pang makwaltaya. Yes. Kasi piyesa pa mo, Wow. very expensive. Actually po, ali naman po eh. Kasi kami, naan mo po yung obrami eh. Kumbaga, saup-saup kami mo po talaga. Ngayon kung duriyan kamal, sali ka mala sa akin. Tatsuki Kami kayo. po kasi, kumbaga, brimi mo itang lilibot talaga. Sa ilimi, detang nga naman masyadong mala sa akin. Basta kung kapilan may afford ita ka. Siguro ating mo ring point na kapag mamalit ka, pamisaliya ka rin abe. Ating makanta, makantay malilyari, makantay malilyari. O para ating kung extra kaya gen, baka kailangan meken. Oo, makanya. Makanya. Batugan mo niya. Ay, kapin ta. Pare, kay siranitang kay ko, tingkang extra makanyan. Saup-saup kayo po. mismo, Makata mo saup-saup. kitang grupo yu, ipanyaw kayo. Apo, Bakit makapagpasya. Wow. At saka yung pangabalo karela, Jhoedie, it's more than just a hobby na mag-camping lang, kitang muntala kareta nga lugar ay pupuntalan. Siyempre, hakit mo kat pag ay madalas sa puntalan, masanting ay itang lugar, nanula pa rin gagawin nyo kasi ikit ko bala mo, meto kayo kareng pa-promote na ning Municipal Tourism Office. At ikay yung partner nyo karela, one in Porac. Actually, ala naman, may imbita kami mo. Kay Porac Tourism and kami willing na kayo man sumaw. Kaya lalo na kung tourism related and outreach related. Ila pong kaya mi talaga. Baga ilang goal mi ngeni. Okay, bawa panahon na mo ning kalamidad. Malyari kayo namang itap, bakit ang sumawap, karetan lugar na kailangan puntalan, mami sawop, mami ayuda, mami relief. Boss Rad. Pwede po ito. Pota, ay bayan setup yung sakin ko. Ali po, kami po wala na kayo magkuskus balong sa kay basta tagyumi pong suporta. Suporta kami po. O tayo mo yung tourism office ating yung datang abisita. Nabisang mukyat kitang crater na ni nga Mount Pinatubo. Ikayo makay kayo ba? Ito nga pwede kayong usan na idalayo lareng turista ka rin, makanya. Makayaos naman po kaya kami, pero hindi mo po pagkaya pwede. Asam niya namin laring alawang grupo. Tinang po kasi Coordinated kami Coordinated po. kami po. Kanjang dakal kay grupo. Biya-biya kami. Kumbaga, misa sa metong kami. Ala po. Ikit na yan din, itang apong tali Porac rider. May comment ya pa for them. Ay, niyatin ko nga balo, Jhoedie, ikayo pa lang kaya be mag-shoot or mag-shoot ketang tourism video ng Jasmine Bungay. Talaga? Pilipinas Wow, please something about ka rin. Makanano kayo maging part na nitang tourism video na ito? Bali, nigtap po kayo kami ng Porac Tourism, headed by, shoutout po, Ma'am Jem Marimla. Ikat na kami po nung pwede bilang iisopan. Ito po, voluntary na sinawp kami alang kapalit. Kasi mo rin yung burimit, mag-trail na kami, nakasawp kaya pa. So, masaya kami at may kwaya pong kay. Wow. Sinang po yawa. Ikayo rin, nabiya kayo kanta ko. Ano piya ka role you ka rin? Aside kitang siya, praderlaryo rin crew ka rin. Pepagit mi po ito, tipo po nga yung kay. Then sa akin, itang pinormami la, pepagit na yung off-roading kayong Porac. Metong yakaring balamang tourist attraction. Actually, Atsing Malagu, may comment sa yung tourism officer ng Porac, Ma'am Jem Marimla, sabi na, thank you to Porac Overland for showcasing our eco sites and attractions
in Porac, okay, sela na kayo mo. Sabi na, sure po, open ang tourism office sa lahat. Oo. Ganang-ganang Napong inom. south, pwede yung weekend tourism. Opo. Kasi Sige, sir. sige kasi po, may atong yari niya na, ating kaya pong social media page, keng Facebook po, apintang Porac Overland nung akit kaya po. Akit yung rin na ipapakit nila rin kay ding tourist attraction na ning Porac. Kumbaga, apin ning share kasi, bala mo, metong yung factor ito para maging successful yung metong abalin. True tourism talaga. Sabi na, Edmar Nulo Trail with a Purpose by Porac Overland. Bala maging slogan niya po. Ating, ikitang metong iapong tali, sana, Ma'am Jem, kami rin po, ipasupport din po. Yes. And speaking of karetang, aso pa ni ikakatamong binibining Pilipinas, Jasmine Bungay, interesado ko Nanu na itang peka malawot yung lugar apintalan as 4x4 off-roading, ika yung grupo yun. Yung pera malawat mi po yung mapanwepe, Zambales. Uling, bala po kanita, uling sini katya, kanita, big trending niya. Iya po yung minu naming pintalan at pera malawat. And off-road. Off-road ya po. In Delan, Ecoli Navas King Ali, Highway. actually po, di na lang kaya pang highway STX. True STX. Tapos, ito, may off-road na kami king Mag-overnight kami po. Lalo naman tampe ka masakit. Pintalan nyo. Ate ko kasi nga kakit ka rin. Dalanan ding mabatong ilog. Mga nalili ka sa yung peka extreming kayong Big Falls niya, may invite kami kayong ARB Philippines through AMC 4x4, Boss Jonel. Kayong ating yung shop ta, yung makasupport tayo lagi kayang. Kayong Delta 5, kayong mo rin Porac. Kumbaga, extreme ding guy. Batulang mga Pupuntalan. Mga batulang. Balo yung Delta 5. Alike. O yan. Yung Pinatubo. Governor Delta, yung balo. Alwayan Delta yung Wala Delta akong grupo 5. ng... Ano kasing panahon yung pinatubo, natin po. i-correct ko nung mali ko Apo. na eh. Halimbawa, ating mag-radyo, ating daratang lahat. Ating correct. Halimbawa, ating Umunaya ka rin. tinandadagos sa lahar, kanin Delta 5, 60% water, 40% lahar. Then po nga, dala na naninik, kana banda laking makanyan, lumakayin lugar, magsadya ko po, makanda, balo ko, indagos ninda nung manibat ka rin bundok kanta. Lalabas na. Yes. Karing panahon ng makanyan, kan tatala, I appreciate, kakitala rin nga, makanano itang significance na kayong community. Kaya sabi ko, sakto yun talaga itang Overland kitang Delta 5, uling Voltes 5. Ay, Voltes 5, balibat na sila. May arakon na ko ka na. Yes. Pero yung, hi ko sir, kasi patang may kapag-cover na ako mo naman mag-off-road ating mga, kumusta yung security? Kasi tamburik sa mga tingwang lang kayo, kaya kayo makanala ka secure. Ding sa kanyang apart ketang pwede laking kay baha, makanta. Itang security of the driver. Kasi pala mo, itang mo, karatang ordinary car, lilisyan mo pin din eh. Pero ilang, correct. Alita po mumunan dili, safety na talaga ng driver. Seatbelt yung priority. Grabe po talaga. Pero timitutomba, di ba? Atin po may totombo. Pero ito na. Karin nakatasupport. Tsaka po kaya may palwaling gamat mo. Tsaka po kaya training talaga mo rin. Sa bagay, pag itsura kayong kilbuli, madagulya, medyo safe. Kampante ka. Kakad ko kasi may tutomba, puta kayo rugo, abitan dengan eh. O kaya bakanta milabas siya kaya tang trail, itang makanta. Kami po more on kaya talaga, light trail kami. Tapos ito pin, po-promote mi ngayon, more on outreach. Outreach program. Outreach program. Ikitapin na din karetang pepal to da king kaya katabong TV screen sa tang minukat lang kay bundok. Migdala lang Jollibee. Palyari malayta. Nung taga bundok ko i-text kay chat kay Sir Adrian po Sir Ralph. Padalan niyo kung Jollibee kay bundok. Danupan la ka rin bisita ni. Actually, maging eye-opener kaya kami yan kasi dahil pupunta lang na upland kaya katama kayong Porac. Atin ding kapatid mo. So, kumbaga, may istorbo lang makanyan, potang daratang laring 4x4s mo yan. So, kami, gawa mi, pekya bayan nila. Iyang way mita para ibalik karela itang, kumbaga, i-store. And ating kami rin programs na gagawan para karela. Ayan, kung nakakatiyo po kayong TV. Yan, nagpa-solar kami. Ay, dalan do. Makanyan po. Pero makanyan man, nakula rin next activities yung kanyan. Recently, ating kaya po, this July mo, nilabasan niya mo,
Met up kami po from New York la. Wow! Grupo lang New York. Dala ring videos me through Facebook, social media. Tapos migset la last year pa, kumbaga last month ya mo milyari. Tuloy. Minuli lang, migdala lang dakal balikbayan box, talagang big solicit la or relief goods mga yan. Tapos together with Land Cruiser Club Philippines, ang Poing Pampanga, isopan-sopan mila, sinopan mila, king sapang bato naman. Mig-relief kaya po ka rin operations. Okay. Tayo. Pero wala mo, si Malagu karing kita mag-comment, bukod ka rin ang mga raguldang sakit, talagang interesado na ka rin ang RC. Kaya magkano lang mo kano, retang linabi yung karetang online shop. Wow. Retang RC. Di salang mag 4x4, alala pang panyaling tutong sa Sakit. RC na pa. Una ka rin pa, king RC. Tsaka magkano lang mo? Kaila, chukeng 10 to Mag-range. 20,000. 10 to 20. okay. 10 to Pwede 20,000. Wah. Pag yun pang lolo rate. 10,000. Time is, punta ka tambisa na nga, time is kayan me, time is 1,000? 1,000 me. Kumbaga kaila ret, tila pong house, kitang ratio na 1:10 la. Detang maragula po. Kasi ding actual is 1:1. Makanya la po. Hoy ni Ate Manal, biya kaya katamo ka no, Mayora Lenny Kapil, asawa ng Mayor Hello Jing po, Kapil. Mayora. Porac Mayora, may Yan, Porac nabi nila po rin Porac Overland. Gamitan nyo nung gamitan. I-request nyo nung i-request. Di kayong bala kay Diesel. Ang problema ito. Lalo nang ining kapanangunan, mga ining kauran, po, kailangan da kayo. Dakala salamat kay orasyo. Opo. Nabinye kaya kami, kay katang programa. Good luck kaya kayo. Sana dakal ko pa, miras kong 1 million. Mga nalang bigas sa king 1 million kim Porac kanta, kim Malagu. Wow. At saka ban kanito, dakalareng po ang relief operation. Ito na Wow. sabi, Lamilog deng sakit. Wow. Ay, Ay! Santalareng Porac Tenenenen, Overland. Ang Porac Porac Apong Overland. Tali Rider. Here we come. Voltes 5 na In yan. cooperation with Voltes 5. Dalalo Voltes 5. Kundas mo ka nan. Okay na kayo. Dakal pong salamat, Kuya Adrian and Koyang Rat na nanilino yu po kareng kaya katamong talapanalbe na kaya kayong gagawan aliamo hubby ne no ne atin kayo namang significance kaya katamong community pwede da kayo naman itap ne nga panahuna ning disaster. Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng kaswerte